بسم الله الرحمن الرحيم. متن آیت وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا وقالوا امسن مکوئی نہائے اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کرے تو ہم اچک لیے جائیں گے اپنی سرزمین سے. مسیح آیت سے کھنگ بونس ان نتبع الهدى کریگمبا ہدایت اچم بلمبی اسیبو این کوئنا تنگی لبا تارگدی معاکا نہا کلوئننا نتخطف ہم اچک لیے جائیں گے. ایکوئی بو تکتھوک پھیکرگنی تکھائی کھرگنی تکتھوک پھیکرگنی snatched away from our land min ardina ایکوئی گی لیریبا مفہم مسیدگی ایکوئی گی لیباک تگی ایکوئی بو تکتھوک پھیرک لگنی. آیت سی گی متانگ سے ایکوئی کرینو واسی کھنگ بونا سی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دین کی تبلیغ سی طور میں تنگ دا مرو ایبا ایمان پرک پسنگی کانگبو امنا کرینا مکھوئی دی اچم بدو پھنگی بای متنگ دا مانگ با کانا با ننگ مانگ ینگ دے افابا اچم بدو سملوے ایمان پرگی اتھوب متم دا کانگبو امنا کنانا ننگ مانگ ینگ با اوئی ریبا سراؤنڈنگ انوائرمنتا میام گی فیبم سی ینگا کریگم با فیبم فرگنا چنگ بدا ngamba aduga phimam phatra gana changbada akiba pokpa aduni haire base waqalu inna tabi'il huda karigumba hidayat se haibadin hangna puraiba tabligasi na kaloina na ekoina tungilurba taragadi ekoi gi lebak ta gi khoi bu takthok pikhragani tanthok pigrani miot minei ekoi phanglagani asini haire ba masi gise himmat yamna phaba kangbu dunataba khara himmat watpa thamoina di achumba dubu pamba adu chasu chaninga adu gum mioi sing nani haire ba se maramdi sara arab mapum se makka gi quraish sing kafir sing loina maksi mioi khara musalman pura iman puragli basing adu gi mayok talerame adu gi matang dani mioi khara sina haire ba se maramdi mioi bagi mangda amang boy base masagi mal oisanu thawa oisanu izzat oisanu sumaina amang atasi yengi adu gi khajik han bagi athu badai man prokhiba mioi sing natta baduna ni haire base adu gi makha tarakpa asina jawab piri pakhum piri awalam numakkin lahum kya nahi دیا ٹھکانہ ہم نے انہیں این مخوئی بو لیفم پی نبی بنترا اللہ نہاری بنی مخوئی بو لیفم پی نبی بنترا حرمن آمینن حرمت والا مقام امن حرم شینگ با امسن عزت کملبا مفہم عزت لیربا مفہم آمینن شانتی ویربا مفہم کرم با مفہم نو مکہ بو نہاری بسے ادو گم با مکہ دو مخوئی بو این لیہن بی بنترا شانتی گی امسن عزت والا مفہم مسیدہ یجبا الیہ ثمراتو کل شیئن کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف مدو کی مائکیدہ چنگشل لائی لاغی ثمراتو کل شیئن ہر قسم کے میوے پھل مخل پونا مکی لاغ لی بادو گم مکادو دا مکھوئی بو شانتی گی گلوئی نائینا تھمال لیہن بناترا رزقن من کل شیئن رزقن بطور رزق رزق وی نائینا پینا بھی بناترا من لدننا ہماری طرف سے ایگی مائکیدہ گی ولیکن اکثرہم لا یعلمون اور لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے ادو بو مکھوئی گی ایام بند دی کھنگ دے نسائی گی تھموئی دا اکیبا لیبسنگ دو دنی اللہ نا پاکھم پیری سے کافر اوینا کافر کفر کی حالت اللہ نا مکادہ تھمبیری با امسن نکھوئی گی چنجاک مران کہلی با ادو گی اللہ ادو ونسی لکدمی حالات تو دا گی مانگ دا تھمدرگا بلکہ اچم بگی میں کئی دا لاکدہ بنی آیت سے گی سامری ماگی پیغام سے